رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. May palangkungan sa agama Islam, gina pa yung pagkajumuan ng pagsarang sukutin si Allah subhanahu wa ta'ala. Insabab nen, dambu aman patut pagsarang sukulante si iye, siya kitewe na pinaabot si waktu ininen. Iye na dialem ka elum, dialem ka teseg, duk dialem ina samiyaan ka kulasig. Buada po may palangkungan sa agama Islam, hek-hek po ito na manusia. Iisamiyaan hap-hap panginom na kahawahin, atawa kan hap-hap pamangan na panin, atawa kan hap-hap pamamam na tibinin, atawa kan hap-hap pangulid-ngulid ni andanen, hap-hap samyan pag-enjoy-enjoy ni rup ni andanen, atawa kan ni anak nen. Wada pun kita ininen, pagsarang sukulante sa Allah subhanahu wa ta'ala, higpuas aman kapanunete, ina samyan sambayan ka pinawajib, ina sikita atawa kan pinapardu, ina sa kitawe na kaurungan tayo magtingko-tingko na si inen, ina samyan pagtingko-tingko daran kasabut wete, ina siyan pagtingko-tingko binantubantu ya Allah subhanahu wa ta'ala si hadaratne ina samyan ngadji atawa kan ngurung pangadjian si kita bidangan parangan. Na palangkuhan sa agama Islam ingir tuktonen niya ay pusinap sa pani katahan no bang buke bopung lu bukalu sinapang atau akan sinapang tabono bukalu pungluin ay lohala manamal magbawalis ka tunit samyan makamatay na sumagawa nan mapihad de kita ina simasimete sa desepte. May palangkungan sa agama Islam bang payamta imanu siyain ko ito yu samyan magdeluhan atawa kanyo maglomba-lomba yu samyan magkontes-kontes yan si parkala dunia. Kaya ka naman manusia ko ito bang payamanta ing kahalan din. Mayam kiyo pasilangan paseddepan pariyaut pariyata. Asal gahit niya manusia ko ito wege maglomba-lomba ataw akan magkontes-kontes. Bang kiyo mayam pariyata in aaryatain maglomba-lomba magluwahan bulak magtanim goma. Bukyo mayam pariyaut in aaryautin ataw akan sigarin maglomba-lomba magtanim agal-agal. Bukyo mayam parem swidad maglomba-lomba tingkatan luma ataw akan magajihan bodega. Bukyo mayam samiyan si kemon bayuan yena samiyan lahat asal bayu-bayu do paglomba-lomba de. Buada pun yung paglomba-lomba denin asal dumain tel paglomba-lomba si kabayan. Kung sa agama Islam niya ayat lumabay si ako hindi baka sulat-sulat ko ni may isa sa sungit niyan pagkabtangan ko sa panapik ko sumagawa na nagkababit manamal yan si ayat Allah subhanahu wa ta'ala was-sabiquna as-sabiquna ulaika al-muqarrabuna fi jannatin na'im. Baya kumistara na si ayat ininan si tahati-hati kung sirok bagas tabasta kulay niya binantu-bantu ya Allah subhanahu wa ta'ala atawakan niya may manusia yan maglomba-lomba ataw akan magdeheluhan. Yene paasek dalam rahmat dukrida duk asya sin Allah subhanahu wa ta'ala tekka si ilo kiamat. Dilewin nan sine inta in manusia ilien. Duk dilewin nan sininen. Payamante ko inbaranten bang lumayan duk kita bica amba manusia ene maglomba-lomba tekka si ilo kiamat ilien. Payamante ko cekte ko imbaranten mang umabot do kita atawakan lumayan do kita biki aman na manusia yana magkontes-kontes magdeluhan at rahmat Allah subhanahu wa ta'ala iliyan. Payamante ko. Duksina inta na manusia ininin. Subay samiyan hatite duk paklirite atawakan patampate bang sine eme manusia maglomba-lomba iliyan. Nagyara kala bang sana paklirite atawakan na klaro pinatampal kau sa ihati nilaksud na maglomba-lomba duk motor atawa kan ihati nilaksud na maglomba-lomba duk pura
atau akan tinaksud maglomba-lomba ruk baik, atau akan kau minaksud nen maglomba-lomba magsigat tahikit eruk tambot. Buada pun may palanggungan si agama Islam, intasabut maglomba-lomba amanan si ayat ininen, dumain samyan kwe pamaham atau akan panghati sinwele. Intasabut na si ininen pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa inne ataduruna man as-sabiquna ila dhilli يوم القيامة فإن صحابات الله ورسوله أعلم. فإن نبي محمد صلى الله عليه وسلم قال الذين إذا أعطوا الحق قبلوه وإذا سألوه بذلوه وحكموا للناس كحكمهم لأنفسهم. فإن نبي محمد صلى الله عليه وسلم دم وقت تطيل وإن صحاباتنا فإن katauhan bike pa inne bangsine yene ne manusia magdahluhan atawa kan maglamba-lamba yene ti silindung Allah subhanahu wa ta'ala hin katauhan bike bangsine ne manusia ilien payaman te ko bang lumayan du kita man pasabot ini payaman te ko cek te ko dangan parangat imbaranten mangga du kita bike gumuwa amban ne manusia yene tasabut Allah subhanahu wa ta'ala maglamba-lamba ini yene maglamba-lamba tungan yene hap rahmat maglomba-lomba tungan yana pri daruk asa Allah subhanahu wa ta'ala atau akan magdem surga Allah subhanahu wa ta'ala. Baina sahabatin Allah ta'ala kainu kasuna insan at mga tauhin yana siya perkala tilaw na ya Rasulullah. Baina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana painna me manusia atau akan yana me siya painna apabila patek kasi siya in kasabenalanin atau akan bang direkta siya yung kasabendalan tinima wa magtaus. Ini maksudnya. Apabila tekkain hukuman sin Qur'anin. Apabila pa yung Qur'anin pa inni manambahayang kew, magtaus sa niyan nambahayang. Atau ada kala pa inni magsadakta kew, magtaus sa niyan magsadakta bang niya alay patut sinadakkahan. Atau akan pa inni hinangun ini halianun inin, yay pa inni wa ida'atul haqqa qabiluh. Iyan may panangguan sa agama Islamin maksudnya. Bangsa miyan pinatekkahan ina min ayat atau akan hukuman tinanggap pwede atau akan tinima pwede. Kaya para masin Allah subhanahu wa ta'ala sami'na wa ata'na. Saya inna sifat sahabatin. Saya in kalabihan na sahabatin. Apabila niya patek kasi siya ayat atau akan pangandak aman Allah subhanahu wa ta'ala, immediately mubasharatan. Saruun doon. Pinakala wet deruk sini ng wede. Ilawin nang sininen. Tahinang doon tewete nga parkala ininen. Tahinang doon tewete atau akan pinakala rin tewete intabtangan sin Allah subhanahu wa ta'alahin. Pinakala rin tewete ng tekka inbangin patujuhat masjid. Pinakala rin tewete mamagpain ulamain atau akan kinabtangan iyan sanayin at Allah subhanahu wa ta'alahin. La ta'kulur riba apa muda'afan inapay rin tete iniin. Atau akan painir akan manggiba atau akan magdamima inapay rin tete iyan. May palanguan sa agama Islam. Si Jamante ko ito, may kasa pakalete bang bisara Allah subhanahu wa ta'ala. May kasa doto bang bisara na si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau akan may kasa doto bang bisara na ulamate. Mismo ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala tinaikutan wete. Mismo ayat pangandak sin Allah subhanahu wa ta'ala lebahan wete. Dinuhutan hawa nafsuten. Dinuhutan samyan. Yene kemon muwafik sin kabayan sin Allah subhanahu wa ta'ala tininggalan wete. Dinuhutan. Ina siya pangalangan nen, pamigisan nen, dinat kita ay naging mga nribay hininangten, dinat kita ay pahali amang kemon sinan pawahish, atau akan ina samyang dunug kabair, atau akan sakair, sumagawa ni sinan hinangten, ihinaplayten, ihineddoten, isan yan, ginungbangan tinilusangin. Buwada po may palanggungan sa agama Islam, pangandaakan ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ina samyang magdayday, ina maglumba-lumba, si kemon samyang pangandaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dukina pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa idza sa'alu au su'ilu badalu bangaruk isalu apabila sedang pamakuhan ini hekka manusia magkailangan ko ito aman arta aman sembek aman mayon kemo na simen tatabangan bangsa miyan patek kasisiya in manusia in makutabang mo problemare atau akan maku sadaka atau akan maku ini nilai kailangan de sarunduun samian ngurung si sarundun ginagpiyat, ginagkuripot, ginagiskot, sirambuha pong tinaire Muslim. Inaksus si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inasamya na pabila,
tek kasiya mamakuhin, atawa kan maglilimusin, atawa kan bayuan sina-sina na maku siya senyaan, mubasaratan tinima wede. Pain samyaan, yene, pagkami ayat na ini pen as-sabiqun, banas min aqwal nan si tafsiriyin. Hekka samyaan bisara magpailu ina sahabatin nan sininen. Wede bisara mangaru kusalo mujahid, mangaru kusalo pain ne as-sabiqun, humul anbiya. Bang siya in ayat ininen, yene siya maglomba-lomba tekka si Allah kiamat si rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, atawa kan pasaindong si rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, atawa kan magdaluhan parim surga, ini special wene pa inne, yene siya rusamiyaan nabi, yene kanabihan. Bang samiyaan si Ibn Sirin, pa inne mga rukusalo, ina pa inne ahlul illiyin. In pa inne maglomba-lomba, in tekka si Allah kiamat, yene siya pa inne langkaw in ranggonin atawa kan darajatin ini kaurungan Allah subhanahu wa ta'ala pahala abje. Yen samiyaan minaksudnin. Pain samiyaan si ikulupa Auza'i bangga rukusalo minaksudninan si inine pa inne yene bangga rukusalo minaksudnin yene فإن أولهم رواحا إلى المسجد وأولهم خروجا في سبيل الله يهي منكسودنين بانفاسي أوزاعي نينين بنكسودنين يهي سميعا والسابقون السابقون يهي مأسية فإن دهلو patuwa masjid dehelu paguwa masjid atawakan patekan masjid. Ini ni manusia gete bisan lain bilalin atau kan enggak magtawag imananawagin ini semian paguhap masjid. Kagain pangandakan si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bang si Auza'i minaksud nan si ayat ininan yene in mesiye nagdeluhan tek kasi Allah kiamatin yene sab mesiye pa inne nan si Allah dunya te dehelu semian tek kasi masjid atau kan awal waktu hadda. Nabi hadja manusia kwa itu. Bisan nuya makalantak tengene atau akan makabisu tengene imbangi na jahap pagkumus-kumusnen. Atau akan na jahap pangalambid na pangakep ni andanan sa katasilan hapden atau akan bahu-bahu. Buada pun may palanggungan sa agama Islam, bangke mabaya lumayan atau akan tabilang amane manusia, magdeheluhan tek kasi Allah kiamat palal pasaindong. Si rahmat Allah subhanahu wa ta'ala bisan sa inye kahagut na kaparas niya atawa kan bisan sa inye bang niya lay wajib pinanyan sa may kamakaiday mandi mo katumuhap masjid buwa kayo makaedda awal waktu busa supaya taedda musamiyan wa binisara sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man sallal bardain dakhala jannah. Tuhan kaya mamekap tangan ini may palanggungan sa agama Islam buwada po naman kita kahit ka naman kita mismo misarato asagatan kalabdega na ikuinin. Asal bang tek kalisuko na sa lihad-jahap sa miyan, yan ang sa miyan pangumbus ko sa naning namantakon. Kahit ka naman kita, bang tek ka na in waktu sa miyan sumuhin, gay sa miyan kole, donga, kaya bahasa ko sa miyan, ibohat imbuhay na tawakan hagut manaman. Buwada po no daawa hagut. Yun daanan isab makapandan sinal tabi. Mangagut-agut dulu si lahat sige bisan makatenga. Mangagut-agut na lahat na turu kay may SS na na chinking. Sabang si kami na sila kami ninan ben pagbantu ko kerem prisel. We kerem red. Suwen lahat diruk jagat na pitu lapis. Suwen ruk mantan sa na taluk mesuk pitundang may kisamen hap para sa nun tuloy hagutin. Wada po may palanggungan sa agama Islam. Ini yung pangandakan wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa pangandakan si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yan sa al-muhafadatu ala al-waqt. Ruk muhafada ala al-jama'ah. Idinatyo sa nan, yan sa inayaran si kao. Yan ayaran no in waktu sambayanin. Ataw akan ayaran no samiyaan in jamaahin parihalaan. Awaluhum rawahan ila al-masjid. Nabuara pun kita may pananggungan sa agama Islam. Mega kita patuwa masih bang mag-amin na imamin. Sinarang-sarang isabot na nakbiri ni imamin. Buada pun in pangandakanin, yan sa mga awal waktu.
ini awal tekka kilay si masjid. Sakiran to sasakton rahin, ikita kasandar. Hindi na kuyen. Awaluhum rawahan ila al-masjid wa awwaluhum khurujan ila fi sabilillah. Yaini min nafsu li Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sikaru semian nambuwa si auzainin. Yan ay manusia magdayday ataw kan magdahluhan pagwa si sabilillah. Magdahluhan sa miyaan, magnapa kasi kabayan Allah subhanahu wa ta'ala. Magdahluhan sa miyan, guwa pirani ataw kan guwa sinapang ni si sabilillah magjihad. Kaya kita pagdahluhan tan bang kuntarate sa maniyakan, bang bukbuk yakan kuntarate ni magguwa sinan, kan ni magguwa ensimentina, magguwa keman, magguwa punglo. Yan pagdaydayan tan, dumain pangandakan ni Allah subhanahu wa ta'ala si kita. Dumain pangandakan ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Adapun may palangungan sa agama Islam, bangkaw bennal lalla, bangkaw bennal bahani, bang niya lu sa miyan lu si dubulan si sumisi pintagintag na pagpanoan, bangkaw bahani si bangsano, suway kaw mas bahani si kamon yan sa pag, yan may sa turog yung mamupuyuin. Yan may manusia, pinagbahasa ganiya katalaw na si Allah subhanahu wa ta'ala, atawa kanulangan niya yan lu si lahat ke, doon mapatay bang sa Muslim, doon ang lep bang sa Muslim, doon ang alta Muslim, yung pagbahanihanin. Awalahum, khurujan fi sabilillah. Buadapun kita ku itu ganiya. Dumin awalong khurujan. Sumuko na magdaluhan pasasak patapok. Yan pagdaluhan tan magsangga kapatapok tan ataw akan pagasak tan parimbuog. Bangyalay pila-pilata ataw akan lahut-lahut ataw akan buk-buk garante buk-buk pisulta sinasekan sa miyan. Buke kasi sundalo. Sumuko ni magbangsa. Magdaluhan magkakanpunglo ataw akan magbahanihan. Yayin problema si kita hindi palanggungan sa agama Islam. Yayin sa man sa jihad ya problema sa lahat. Buadapun bangkyo sabihan mabaya duisab lumayan ang mamemano siya magdeheluan si rahmat Allah subhanahu wa ta'ala lay bangkyo mabaya lumayan dumehelu tekkalay si Allah kiamat magdapa-dapa dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala subay kayo magdeheluan paguwa yan ang sinan si puntarano yan ang kay satru Allah subhanahu wa ta'ala inine hekka sa men akwal igeta isep po akwal din ang banis mga bugusaro pito may akwal na si ininen sinabuto may mubassirin. Yan sa miyan si ayat ininin. Sumagawa na may palanggungan sa agama Islam. Insert cut ng kapanlakan na sa ayat ininin. Fain si Ibn Qayyim. Qala Ibn Qayyim painne. Wasabiquna as-sabiquna ulai al-muqarrabuna fi jannatin na'im. Yan painne may manusia. Sine-sine magdeheluhan na si dunya. Akawakan yan may manusia painne magdeheluhan tek kasi alaw kiamat lay. Yan parim surga Allah subhanahu wa ta'ala. Yan na manusia isa magdeheluhan na si dunya ini si pagtaat Allah subhanahu wa ta'ala. Iya mga rukil lupa bang kung magkamali sa ili ibigay tabasa kulay bagay gakoy na magantan kitab ngirok tawanen dunabo nagwanta ko galing pe sa man dukin minaksud na siya sebab nan painne in murad painne sin ene wasabiqun yan may manusia magbalomba-lomba yan simiyaan si kemon bayuan fi'ul khairat yakana parman Allah subhanahu wa ta'ala wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis sama'i wal ard uiddat lil muttaqin. Dinat kita magdayday wa Allah subhanahu wa ta'ala. Dinat kita magsanad-sanad tungan. Ini pening ngapas keampunan amban Tuhan ni. Nawara pun, sa inyo pagkakunanan, suway kayo maglakes-lakes. Suway kayo magdayday, dumain tangguhan, hinang kuituhin pinasumo, dumain sumuhin pinasumudde, sumagawa ng bang niya, luusin no, si kuya ito peguanon ne, si kuya ito pe magsadat ka na kayo, si gay pe patek ka si kawing kamatay. Wasari uili magfiratin min rabbikum, wa jannatin arduha. Duk ine, dinat kita magdayday, ngapas ine, yene ngapas surga Allah subhanahu wa ta'ala. Yene panaga mawene, yene samiyan si kite, yene na siya magmatalew. Insert cut na may palanggungan sa agama Islam, wasabiquna as-sabiquna ulaika al-muqarrabun, fi jannatin na'im, yene may siya magdeluhan ataw kay maglumba-lumba, tek kasi Allah kiamat magdem surga Allah subhanahu wa ta'ala. Yene may siya manusia isab magkontes-kontes
magdehenluhan, maglomba-lomba, magsapat-sapat, magsamit-samit, ini na natabulak dunya ini si Kemon bayuan semen hinang. Ini hinang ine, hinang hap. Duman semen hinang lap. Kaya kita paglomba-lombaanin, pagkontes-kontesanten, mang si Diata magtenem goma, magluhan at terang goma, atawakan samian mang si Saudi atawakan intag-intag na magektahan usaha. Kuwada po may palanggungan sa agama Islam, in Kemon may parakalain niya dengan pangandakan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sarun, dan al-isab in nabitang mabahagi nun. Ini pag-usahan mo, ginagkilupahan. Sumagawa na sabun isab, wa malhayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sabihin sa sikap, in dunya ininan, inasinan kaya luman pinagbasara sa saat. Yan nasanan, dakid jatar, gekayaan natas napon mangganiya, luto nubinan, bangge gaki makapagpipe binan, gaki magamasalinan, dumain kayo siraluhan. Sumaga lagi sirambulihan. Taitong ka man manusia lugi. Taitong ka man manusia. Yan nasanan, tagya magdayan-dayan kayo na si Elodunya, maghinang kahapan, mag-inasanan, maglomba. Na lumayan kayo may Allah subhanahu wa ta'ala isab, pinarambulihan kayo pinasik surga. Buwada pun magsusun kayo. Kahit niya manusia, mate, malengkan, magsusun. Magsusun, mangwega kapag hinang masali. Magsusun sa miyan, magkamasali, mangwega katambahan. Magsusun sa miyan, inasinan, makapagmasyate, mangwega umala, pagmasyate. May palangkungan sa agama Islam, alhamdulillah, pagsarang sukulan kung sa miyan si Allah subhanahu wa ta'ala. Si ako lato naman kaam, si Kemo magsarang sukul tabi sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kitibiwede tabilang amban ipun na maglomba-lomba, magkontes-kontes pakay na nasihat si kaulamaan temi, pakala sa mian muhadara si kaguruhan temi, bayo-bayuan lahat aman yan may kaulamaan ngurung si kita binasihat. Kaya kiti maglomba-lomba sa mian na si dunia ini pakala nasihat, yeddo paidda, yeddo sa mian ilmu, yeddo mumpaat, insyaallah subhanahu wa ta'ala, kau isab kita yung paglomba-lombane, pagkontes-kontesne, pagdeheluhanne, ina sa mian ngapas ni rahmat sin Allah subhanahu wa ta'ala, tekkas ilyong kiamat. Wasbillahi may palanggungan sa agama Islam in akulay asal tampal bisarakon si kaam tambus na in tambusin asal gepin makabales na in akulay asal tambus duyen wasbillahi magmaap kam bangnya lay tumaha kam mandak-mandakanne bangnya lay sumuk-sumuk basbak-basanom bi bangnya lay ga tumawa asal patawa bi akitibi hek kayu gurute bi yuruton al-jader yutuan al-jul asri yu kemong gurute bin kemong yulu bang ako manne isi Abu Wasir lu na wasbillahi magsuku si kam wabillahi tawfiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.